Ebusia aha emergency Ghana TV eso. Nyama bebe ekoso asase wesu. Ya maame ene ne ba abepie mu ha sei. Na asema ne maame eken. Maame fo ne bi wo ho no maame nim se eye nibre ana se eye den. Oba ba ni madie sei. Na udu ba no 2 weeks bia wa onim se enye. Asema ye maame ka wo fide mu ha sei no. Utie a okwa obuku abefu. Esanse asema maame na ka no to me no enye. Esanse ufa kwa mu maame. Oba ni madie sei. Na just all do ba na eko school wa plan bibia na just bibi ntino. Wa ma oba na nko school ni bio. Ebusia be ko na yakwa akohwe video no. Na video na akwa akohwe no. Obubefu. Esanse nsema maame ne eka no ono asisi awaji atumu se ono awanya ade. Maame fo ni bi wo ho no ma wo fo ni bi wo ho no ma eni ble. Eye too much. Minim se ye ni ble o se ye den yo. Ti ye nches ye we ko na akwa akohwe video no e de aba. Ye ba na de dia aka no. Maame ba me hode bia. Oni mbedi nkomo na ma chema brabo mi se ma kire no. Wutie oheneni adazwa. Obeyi de ne ho dwo ba maame ya. Ne ho dwo. Aba fefe ya ne bayi. Me pacho an. Okay. Ne ho dwo. Na akra de se de me ba de bia wo hya wo nchen na ne ho dwo no. Minya ya anka me nua bi wa America a ye fe no ba ya. Ne ba e wo ho ne ba be ma. Ko owale ne ma ya anka ye pe. Sansa ne ba be ma no oni jire onwale da. Enam se sa. Wo see you. Am se me ba no. Mato na esi training form so ma na ko obeko school nsu. Was oh. Na wo de wo senka akura yi me de ne kire me sister na gi akura no tum se obewale na koma ne ba na. Enkenye enchen na esi training no. Am say okay. Nti se be ya de na afa ho. No se ne ye be ya ne se obani ntwa picture na me fan kire me sister no. Se na ne gi akura no ho a. Sanse mi sa na e ha ma adwene. Se ne ba na do ne mpani mfi so. Onwale onwoye. Eneja akura twetwe pictures. And SompaFM. Jane or this sending his son. He said, who are crying on us. Oh, Adua, mean your penny and what can they are? And then say a crown who draw crowns and who you may fit. Insist, yet he and say, me while an ama, a panel. I feel no I'm Jew, or Nina will you was one. Inti ne say, Mamma says if our number mamma and I may or any day, any is our sure. I made him number man. Every day, yeah, at last year, made him. Every day, mommy to be free 2 times. Mammy, Mr. Obano, ya can't want so much and pass a wardrobe. Inti ma Obano ko bebia. School now with the nekono, jai, nursing training, jai. Na, a pe connection mine. Ya, connection man, be ya, corano. Mema be yan, what my daughter, my gym, mamma, yan, what you yan, what we are. Made in Bababu, chile, abeka. Me bano, oh, honor. I'm saying, ja, a crown so miano, ya, colano, or papa film cacra. To what can I say, dear? Any mention me pet connection. So, Tia de Caconya ba could be. Now, no why a Canada, dear. Ka obesi Canada and some why they are US one. And I'm a manager say, and what dear wolf from my bar, Ed. Into Yama or ba was August, dear Manembra, last year, August. Yamanembra no bar, not meaning me right day, a pippy. Ah, your connection, I'm by your crown of my dear, not their crown of cook. Ye guma na chese maame na e de buy August or the buy o buy na chese me so me kwa asole e wo airport run about me so for ba onso akotwere SAT ni bi ama wotimi nya scholarship akọ US timi ko to me so for nanim say me ba akwanya say ni wanya obi pese oba wale me ba Wutie oheneni adaswa America ko e mo den enti sa oba na akotwere me so mahunu sa oba na akotwere ye de ne ko enti sa akwanya o ha kire me kwanya me mfa so me ba no so be twere bi na wode akọ na me so for ne kire bi SompaFM. na ye fe ni pa no won kan na chese ye de bibia gu so me ready start me ba me na me ready start me ba no na me bo ma me na ma ne no so we ne ye kama ene ye mompa ye na akwara ntimi twade ya na sa no de be ye easy ama akwara no ya me no kure akwara no ko 2 weeks pe me ba ni numade ye wasi se wo twa pa
na akwara kwatwe na kyese e ba na onya scholarship for US na maame ne bo se misu bo se sani oyade ana ye pesenka akwara ne kokka be ma ne ho wa abeche na wanya ne se de ne de nyame ade ase ene maame ne se na mo ha ada na me se ha dan ene wo se na fi wura no omfa mo balance mama aka sai na me se aka wani ji a ene wo se This is Sompa 93.1 FM. Yes, if you into to about when to one for balance ya when you na aka na mam I'm see you catch the fi wura no if you want pose penny from madam no wow kula wuti dem kwa wope watu na wakoka se aka when you for balance mam what the be mam Ye nyina ye tie Sompa. Ma me se me ma wodan o fi wo if you no so ame Aya no apagya wo ne kakra. pa che you ana me catch ma me no so you so was what the be ma wo dia ene me so me ma wodan nti me nua bi wo fi ho fe no so ebonsu e dan no kokohwe ye ba na che se no kore na dan no so si ho no if you run balance ma me se me ne me be nyina ye betena mu ti ma me ne de be kan yensa no na che se ye gu so ye pipes ne ma akwala no ma me ne ba nso oje ya wa atu ye ne na ne wo fi ni de busuafo nyina da ye sole ye no aduane ma me no ne busuafo ye sole 4 o'clock ni ya pra ya wohoro me bai de no ne ma me ne eda ne dem wona sra ma me no ma me ne dwale wi a wona sra no na obesra no so a ma me tu ne na ne si me ba no so sei na wasra Utie ohenini adaso ya ma me no so wanyini 70 years ma me no adwonso agukura ba me ba ne ko hwegu sabi mpanifo manima woda otimi dwonso gu ba hiti so me bai na fa am ne ba na kosi ne panti ase na ma me no dwonso gu kete so ne pato ai me twa tro da ade wo yale sabi oyale Utie ohenini adaso so wanyini ntibia no ntimi aso anye fast me pato yesa me bai koji na me ne me ba no yesi sabio ne dura se na hem me ne me ba no ene esi akola wa tro scholarship me pato ye awade enti pato yesa awade enti amfa ba ma o ma mi kai se me show papa yesa me di hwe yesa nsa akola na wo be ko ne nasi ntwe ne ya fre na me ni ma me ni mi no ba ya eja ama akola na eja se ye de obe ye no ho ade no de na kwa abeche me de ne yemu na me pe eja mugu so som ne mo den pa enya asem ketwa ni krom ne atwea mountains abahua wo kwa no atwea akora ye de na chi wo so e ma me pani wo sonso enti wo kwa wontimi nkom toilet no so wo kwa o papa team egu bag no wo sebi wo kwa no fom na me be ya moa amba na koto akure o mu toilet mu o boss mama anu odin me ntumi isi mama sisi baby ye drone me sew ye ne saa ya dai e mama na wo mo nya wo ho ade ne ye mfa nko because say when your scholarship kra wo ko US no was so soon say mama anu ode ma me pani we be se bi ne toilet na me fa mama wo dia wo hu na mane se bi o me yan makoko me be ya na me ba mama waka mate anajo wo so ne mama da na mama anyane no 12 o'clock mama ya asma se sori ya mo bonu ya mama no say de ale ni ontumi na o mu sini ma no o mu bebo ba mbeba na ni ase nyina totom bisa na wo mama me no ya bobo ne ma ko he o bobo ne ni ma che say briefcase ya wade aba ne ntam se wo no de ale ontumi na SompaFM bebe na ase nyina totom mama adwuma no so mintimi se mama ya aka aka mie wani ready yankopo sa anajo 10 mama ya ase ma che bayere mama ma bra so ye nana o se nana mo ma se kwada ne tonton bayre mo ama me ya hye kitchen ho no o che wache bayre na mane e die pani yi mu ma me ya wa yale a ma me ya ene edwale no o de rubber se ho no afie gum o twetwe ne sigum ma me ya koto agu se se ma me ya asom me so masom e die enti ye ne enti bone ye ne na na tie ene du bo so me this year o twa 7 months ni we na say o ba be ko na say akwa no so be ko interview na akwa no e ko ye o ko ye no emi anim ne nsanka visa na chese yes adi for the free nkan wa ye de bai ye bai ya no ye bai ya no na maame no so oni ye di nkra maame ne kro o ko ne ye de to nanim na o see you wate ene ye be ne dey na se ne esi ye Utie ohenini adaso obaba ba ya akra no ho ade na wo se wo de akra no betan so de ne be ko o see you mate beni for madawro ma akra no ko interview a wantwa no
maame no okobos fibo ni mu wodi sika ba fibo ni mu ebusuafo no chema wo akwa ne de nka ho wodi sika ba march ni mu o chema ebusuafo akwa ne de nka ho wodi sika ba april ni mu o cha akwa ne de nka ho ei ne de ba na maame pese wo kire yi wan fra ya ene jai de ti e ba bi nti wo ma makwa akodi me pa be 1 week na se akopɛ sika bra me ma no ato aduane ama omodi na se me ne omote wo no ye wo ho a asɛm a maame be frɛ ne bla bi wo fiefie so ebo so asɛm a be kan che so ebo so onyi ye ne o mantom na akwaro ko interview wa ntwa o ma ne ba no enwale me ba ne biem enti ye se ye ne ma enfrifie ho enko penifo madawro ma e ba sa ne entwa yie oni ye ne yie o ba ya kosi ya som ne ye den na me ba no so asom ne mo den first oka so ba ye me ba no ho ade ama ne sa sika odi akwade betu kwan akwantuo no so no edu ba bi no otua 120 million oka che me say wapem wontimi ntua biem na se oba na sesi pesa akwala no ye gya ne kwan ma na se pesa akwala na do hia ye ne basa na se akwala na bra ye ne basa na wo se amede ne menya no ei na de no ma me ya mi ene yesa me sole na me kopa besia e de soso na me sole ye kopa besia 120 na me de soso sanse na yesu ku na de ne ekulenti na ka no eno so sa na me kopa besia akwantu na anya yi ma me du abrochi a wo se o wale me ba no ti yense ye no ma e fa nko bedwafo ma dawro ma asam wei e kire me so yo de ya pa asam nka bi ma ye na mo de mudi nini adazwa yo obapa obey emra maame ne yese obema ne bana wa no obey woni bra no start kasai me patcho ai no ne communicate me patcho ai ti bra no ehu akrai pictures ana cheso no so na ni gye ne ho ohu akwala no ene akwala ofra akwala no ene akwala ne di nkombo na ne wo ne se me mfa bibia nsie maame ne me yeti asese ne ba no woyemum me patcho ai onte kasa nti akwala so ni made ye ba ne made ye nti no omoye sign sister tie ohenini wan kasa usuku samu a uko usuku no duru sei ni ba me wie Jesus maame edie pa ne beba se de obey akola nanim sehema onima de watworo so hwetwa na American ti sabi wokowale obi ba emum no na chese me edi asemo obapa mama maame ya metrase mama man metrase yese pawale suma ya busuafo semu akora ne ho fa ene ni figure bi ekura na obapa maame ya ne papa we papa cho papa afrim kakra papa ne tiase anka sensem hunu we want so da enokure etina chesa wo de na brochire na maame ya na epani eba shan tin asen na kana ho eba cho ba ko no so ti wo ntina chese abrochire na chese wani je ho se ewurade nyankopon etiamro ka se muntu no ama musika se monko hada pacho da bi wa me iske bi wo bra na muti ba bi a o ma mo sole ho a na aka 1 year na ami iske bi ya na chese ne reason a o se monko ne se maame ya akoye exams no abrochiko na anye yi chese abrochiko na anye yi etu o ma ne ba ne wale ne bi compensation bi enim na mra wono eye se wode ne ba ne be ware wo na se yi no wono ye nhihye bi akrata bi da so ne adansede bi wo mu me patcho adansede de bi wo mu sanse ni stapani ene de ye ma okay maame ya te say nyame adum ma o fa ba ya na da na sanse bi sebi ensemhunu ya wo maame so so yi wan kasa wanyina na nso udi eche na chese wani jabrochire no nini adazwa patcho ma me ka kire me no mambu pumiti na mdi mtima no o za ya kola wo mpeno wase botia wo fo na sem wo na uko fie ho uko somoye sai na niema mutia nkasa me kwaye no maame no na opema asem ne busuafo nyina opema asem maame ntimi tam 600 million no de amame me na mi ma no nsina eye ne busuafo nyina ma wase me mfa nsika da maame no kora kase akora radio yo nsika bia nyilada bibi onye de mame sori ahomache for na makono wensu ohie na mde ama no ebo 1 year we mu house maame afani mi bono ma de esa meda ose maame yakwache bayile maame ni edum light bidie makwache bayile ma no o house maame ya me na bedi ice cream komekom yakoto ice cream e ma no person ebusuafo be pie
no de mako abesu ya okọ sebio atria okọ toilet gu ha me na me sa ne pants me na me de hye no otwitwi ni si gu bucket ma me na me ko hwie gu e ma no Wutie Oheneni Adas. Let's what wakoye adwuma. Patwan. Me na me boni brazier, me na me boni se. Patwan. Me na me boni brazier, me na me di ni pie, me na me hye na atade, me na me hye ni jeans, ni mpaboa. Me na me de hye ni nyina. Ade we disabled. Patro osun. Jaya ontimi no ho. Tim na me nyina, ne busuafo ni bakwa na mo kamfo me, ono an ne busuafo. Ti ni nua ba ma video no mpem asem, no keka ansem chile nsan. Memi ya shawo ni mi na plaza woni me nua be ma osebu nso ana mso mbe chem baby a woni mi nso ntime nka ana ato ni nua ba ni tirim se me ya shawo ni mi na plaza se wo ti wakola wo to wani mu ya wo di to yi wo di na plaza a cho so an woni mi na plaza on be chile nso se an on be chile enti wo ra ide na kofa sa fe di abrochi kone maso ne bae me call interview na ma me ntwa no nti ana o se ni afa die o ma me ware ne ba no me ntu mfi ni fi ono a mama nko school ne ba no na ofre wa mo ye de na mo kasa na san eyi na ye de kasa typing ebi o type na so type enti kasa abra ti sa akokuduro no ti ka betimi akogina ni mu wa America mama ya pa so aka me ko school me ya school ti me ko ya aka me ko school na chese wa wale Ready ya onjava bia etina chese kasa pa de wu bebe wu onya de otumi ka bi kura eno an sek pepra mo type sa language mama ya wo akokuduro ba fefe ya ansem ma me kan bibi o say e mema no betim eyi makomenti me mfa obi a she wonyini mama no na chechira Fred David sa de so awo no hey wo ba ya no mo frɛ na maye abj yes o yes am frɛ no Oheneni Adas I ready obekasa se enye wonye ready nso a ne voice na enra na adwo ye frɛ no no mo fa voice ni ntum na tie fo nyina ntie na ye nyina ye nsi gyina ye e wo sa asem we hu ye nya no mo fa na maye ana voice na ya voice na ye nya ma me na kasa yo yenya ye maame oba ya wo ahoma no so hello mon san frɛ sanya so amre mo fa voice ni ntum na mo ngo so mfrɛ eno anwumra ampia maame toto ye na no odene ayo ai maam sɛ wa amre mo tete ho e di free wo so voice no mo fa ntum e na mo ntie no mo ba bi o mo krombe ka asɛm ne di afa lighten Mami bi aba me nkyɛn yɛ frɛ no ama frowa. Please. Can you stop? Ebusuafo ye gusu a ye frɛ ye maami sɛ ye benya no na waje pene so ne ye bedi nkomo na ye busa no asɛm yi ne pomasibre na me de eye me nwanwa mempese metutu asem no mu bebre sanse abedwafo ma bedwafo no megya ma wo mo se yenka edie na abatan bi hwehwe wabrochi ko ho akola ni nimade ene nursefo ye pre wo mo o London wodi ko tuma na wukọ wodi ko tuma Ghana nursefo nkola ya ye posti wo mo nyina ekwa abrochire wo ye very young pretty girl say kana brochi ko be tietia wa mani ko isabi ko ti empani bi a sabi awie wudidi afacha me ehun tutio se okọ wale sabi obi ba ewu bebewu afa okoduru wa no na akola wo mpa yesi be ma be fra kwabrochi no akọbọ adwaman na so mo na mo gitu mu se mo be wale mam se wa mo nkasa wai ye nyina ye tie sompa Oheneni me dase judge we dia wadaroma na mpese ubisa na mama se wadi mfie se aha mama ya o say 20 years na ukunu no aka akọ wa no so say 40 plus we D4 hwani mo fa ba mama hwani mo fa ba mama ni be me hwo mo ne papa na ne mo ho mien ta ba be hwani mo to anfi abre o miensa me hwema o ya ama fo wa ne be pa
ma akrai mi woni say oyakola o wasomere very pretty girl and our asomere nsoma ni parents 40 say 40 plus ati ka betimi sa asem no fama me fama bo anama and net asem besia fa bampo abanama mi tronya me say na de besi fie des me show papa me ka bibia 40 plus 20 years one day so obele uskabi mania show there be show dey obekọ kwa wade enti 120 million me connection no na oyeye 600 million na mama ya na ode ma na eze ni sika ohia bia na wayi ama na o si dan so na afi omo de ma me na me hwe so ohia bia na wayi ama no ewura di nyankop na wutie ye ban pon yi ni me da sepa wutie no kra wo se enka di sika bele me se me fa nso na me de ama ono nso so me do so me pacho me kasa free Ghana Sompa TV Kumasi yo me pacho mami bi aba me nchan ye friend no amafuwa please can you stop to calling me what I want to say me yene and then I'm here no mami pacho wada urumenya botre why Sompa FM and then I was me yene o se wo ne tnai wasum wo nanso wa potam oye potami o so me be Ghana na say mami explain ye me show mami wo de nya botre bato nya botre why let me explain everything to you okay me wo Ghana I don't me America I don't know her only the also him but me no tie bra me no ena me sister e ko fa ne ba me ba no ma Ghana o ma Ghana okay ena ko fa ne ba say o me wale me ba me sister kaya no si no anya dia me ko me ba na kwa kasa o pe Ghana ni wa utie dia me ka tro ba cho me tie pa mami okay ena me sister for so me an wodi ke akolai wodi me number ma akola no okay ena ko frame me right okay ni pa de yempo na me so me ba Ghana so ne me kire wo me ba cho ena o me ba Ghana em ka chense me ba Ghana ra na me ba Ghana me wan so na wuti baby na wo so wo dan kan aka just 5 million whatever na e dan kan so okay and I'm so okay so no feel so ni me feel so ni do ni me so me nim no okay gra ena me say ne saka 5 million ne dan kan so dia and wo betimi akomi fie wo what the me transe me ba cho and I will be fie ho no into me stampa ka to se twen na me ba wa ko fie ho when tie me sister and I will ko fie ho okay me ba na bra me buy me a shopping bra kola to talk computer ni na bra kola. This is Sompa 93.1 FM. Okay. And me buy and for the first 1 month no. Any akola no ye me here pa. Any me friend na oba me dem be sie me dem ni ade bra me banso no. Ono kura no me buy me bra ntema at least me ensa. Messi spray ya tona body me to me you me di buy no me man ba na ba ko no so ono so fa ba ko form you know ono so fa ba ko computer jeans na me ade nyina me ya shop e di bra kwala no eti me ba na wo ka kire me sa kwala no me se twen na me ba no ba Ghana ne so be hu na kwala ne so pe no a wo ya mo kani obetimi ne krata aware no so ani amechiro no e ba join Jinsa, that for put pressure on me, or put pressure on me, or put pressure on me, and I'm so okay. To me, back and I want to connect him, my demand say, sister, connection man, one way protocol for school, any Mistro, one more drana, then a pacolan,
This is Sompa 93.1 FM. Okay. Platinum bet you 150 million ma. Obi a me bagana. Bla me ba bedidi. Me dimisi ke bedidi. Woman if for so me the pressure to me so sama bet you 150 million ma. Sa connection man. Okay. Okay. Bla me bas ammonia that me just me be feeding one no ma. Me be feeding one for just 6 months na me be in Ghana no. Na kola no so me 1 month kola na and me kola no is so close. I feel from 1 month going na one ma me tie sika bi ma connection ma no a me oje ne shopping na de na kola na start change. Bra yes American for what the me transfer. Me your servant no. Me ba no wo da. We do that. What them and I'm about to throw away. Nonsense. And to that bra, and no, let me patch up, Makamat Mary, Medetoso. That's it. We need Bibiaka. Thank you. Mati Mommy. Natural say, Mamma, some more cars, a band, no man, say, honey, papa. Now, some says, second one, I'm fan to us because then run me on our moye. A do baby or sister, Jamakrana, intelligent woman. Who buy a cow feel? Black and one is super who feel more than 30. I want to see more than 30. Me feeling what is supporting Coco. What did the American say? If you are that transfer, the one to electricity, the one to your water bed, the one to the Anita. Sonia Metro, again, what do you mean? One to Janetta, one who feed him on what he did. What did they or come me or turn it down within a short time? Okay, I could answer my phone. Say, Miss Pacolana, some what did you mean? I could answer on Yappy. What's a devil to second money? Ain't it a Yacolano? Yeah, who's around for that baby? I can't walk from I can't walk on that before cat those days. And run. So that's all about Brochra. Dear, we have wow. Quite Nippon or Ban of Fanoco players since the summer quack that baby near the interview of yes, man. Because Yanko Podi of the Holy, because you ain't a Brochano. That time, you have a bray. We two mammy for baby, mammy, just say, Miss Honest speaking, I'm Miss Edition City. That Mr. Edition so earlier on once a home man and your papa. And we blame Mrs. Star to the stand. Also, you two la. It's not some Oyako fun, it's not Oyako fun, it's not Oyako fun. Aqualana wouldn't Basino. Aqualan was so Subai. What did you admit as a mother? Okay. What did you admit us? And when I saw money, papa. So what did you make catch a woman? And when the woman, papa, as a mother. I tell what come away, I tell a child make out the diablo. What did you make chance? You can't know the diablo around your way and Elmo. Jack Cotidiano. What did you make? Because I just want to help her. Jack Cotidiano. They are the never one of one because American based woman is son. It's not easy. Yeah. What did you make chance? Me can't. I feel the cash cancer and ran what to go back for some. What two of me feel or what bed, one in a mat. I have a question of what shower buy. Mobile and not Colano. A Janet Capolano, I'm so dear, said my hospital. What do you mean compare when you self for? Mr. Mamma, my woman, that because maybe decided some money ban on because of the mammy attitude. Ain't Mamma Manieda. I thought you can't go. Not did you come on walk no into a channel for dinner baby? For dinner baby, walk past the old one, Ginny Banatem. This means that Padania. What I know him. What did you make chance? Because what was your 1 month? Mrs. Steffi also was about Colana. The body put up 1 year to the stand, gentle and he baby, this Mrs. Tabano. It wasn't what Yacolana was saying. Ain't Yacolano? Mama catch him Sacolani a virgin, but with Sacolano, Acolano, a virgin. Number 1, La will be a open sober, will be one over.
akwadaa no sɔre a wɔnyɛ hwee wɔkyɛ them 24 hours te sɛ amelia ɛna meka kyɛn sɛ akwadaa no ɔba bɛkyerɛ pa de wɔ wɔ sisi ɔntumi nyɛ adwuma no ɔtɔ ɔkwadwo po ɛma boy no ɔkɔfaa no me mesi no ɔfaa ne mpa no kora akasa kyerɛ ɔkwa de number mɛma wo ɔbɛka ne nyinaa kyerɛ wo wote deɛ mɛkyerɛ bra na wokɔ wofɛ deɛ media me bae wotu me fie 3 times enti woba fɛ so ano woba na meka kyerɛ sɛ ɛne fa me sika ma me wote deɛ mɛkyerɛ ase fa me sika ma kɔtua na kɔlaa no fa ma me woka kyerɛ me sɛ ɛmem akɔlaa ma bɛtra me nkyɛn nti memfa nsum no wode sika no asum no wode 150 million na asum akɔlaa no ɔne a mɛkyerɛ wɔ no wa wote Ghana wona woyɛ hungry me menyɛ hungry sɛ me mabɔ me bra kumase fie kora me neɛ kora mmɔ 5 mabɔ me bra wopusi akɔlaa no sɛ me wɔ bi nti wɔmmra nti na wode pressure ɛna wo sɛ wode sika no asum akɔlaa no bra ɛnyɛ problem wote deɛ mɛkyerɛ me 150 is nothing to me wote yɛsum akɔlaa no fine masa bɛfidu emu computer ko PC rich and to computer ni ade ntare jeans ni ade nyina de black wala no me ba me ma wontama when all of a sudden me tuma 5 rai ne ki ni wona ba no ho na me nim se me dan ki wona ba no ho ti leto me pati ba ko na busa na me ki ba ko yesie wo hen wo sie wo ye de me de akoto ye de on se on akola ni de na akola ni ye good. Okay. But your mom and no true for Bonnie. Media mustn't be a plane. Mammy no one can be true for Bonnie because on why we jump lie. And Chacolani dear. For the beginning, and Apolana was perfect. I'm a Papalana sem. Okay. Near Mammy Subentina Mamma me pam. And I will tell you who you are. What did you mean? About time of Matia, who you are, no. It was only to me to say, me, Aquala, Mammy Pam Wallen. What did you mean? Me want Aqualano class, me Pawalena, obey a plan with OHENENI and disabled. Only I met the wall. Oh, I am deaf. It's me, Mammy Bono, so I let you come. It's me, Mammy Pawalena. And the second crown, me Banna Frapalano, Frapalana, and Papono. Emma me ba no complain sa akala wo de mammy wo ba wo de mammy fe na wo papa no Emma me ka kire na mammy say na wo pe me ba wale wo fre wa wo papa wo se me fere se me fa me answer the phone what did you mean like primitive life that like primitive life what did you mean chance okay but you want 50 man bra wo ko interview wa is it my fault? No. Because me catch us a man yakolana chim ko interview. Akolana ko interview yeday. Kwasa mountains. And yakolana kwasa actual mountains. Akwa de obenya afọ kuku down. No one yeday because American based in Unistan enye easy. SompaFM. Enye easy. And kwasa mountains. Them bomb pie. What did you mean to say? I mean, you watching what mobile. Okay. Because family and powers have come on, will be empowered them. And to why now I just want to help you. What did you mean chances? Maybe we start over my problem. But now I just want to help you. Yeah. Believe me, so for interview and your farmer. Catch me say, if you are ma, me for interview now, about me for interview no. Yeah, that was it. Let me say, yeah, no, Yashama is enough. Now, your mammy, I walk a say, or buy ya. Oh, America, yes, I know a wetria, a chana mon. Yani bufua, o man in stem beam from Kakra. Naka say, as ditcham so for my papa. A shower, eh, as some Cassiabana, mammy would be. Hey, I know the mammy. My true one was time I won a one cassa, our live show you soon any wakasa. You defo, ya mammy or buyer. Hello. Yeah, me definitely say, I'm with you, I feel I'm a punch in. Oh, Aunt your buyer, me patch over that Roman, I want to say. Yeah, Mr. Rumo. Ya do body as hey, sister, I'm a for you one and a bama me. I won't say, many more some part TV so. Now, almost think I'll be
na wade ama wo baba ma wo America no kre one fence e wo mo hu sa koda no oyemum wo mo so gitum so mo beko eti enu mu na akola no ko beko school wan ko school no wo fra brochire ba enso wasom wo pa yie afa ya wade no amaso baby o mo tin so a yetu wo mo wonso asan pam wa firi baby ade o mo kotra ye no na ye de ye asem no ya ye nyina faako ena ye pese wada woro ma ye gi wonso nchire mu. Yes. Me no sa amafo wa minimum no oso oni me but me minimum no. And point of collect ne ba no oba no wa me private SompaFM. Mimi fear o metan no. One for prior pro. Okay, now my main fan on baby mount. My main fan on baby mount first answer. Why ready? Auntie Udi ayan kasa producer ni wi obefra ye beje. Cause asem we ye nwie ne adawroma. Mate. Media me minim abafo wa ne ba no. No na me sister friend say ada na me ma me ba no wale Ghana. Ono so no wo yire wa ha. Ena me catch and say me ba no ompe Ghana ni because me ba dey disabled. Inti me peso obekwa akofa Ghana ni bia be ma me problem. Inti me sister me kan ya. Ena me so wiki. Mat one for get any picture and send me. To the get any picture send me. Ana me ne ma me so kasa e. Auntie Obaya e. Yes. Esa narration ya wo de ma ye no. Enra de enkomo na wo ne abrante ne di ni nyina yate. Ti me pese me ha wo bre. Say de omo ka ne say akra ne besom abrochie na amaso ti ko mu hia. Akola ne mesom me. Ade na me bu afuo no. Enti wo de fafiri ho because o se usabi uja wo nan a wonu na hwie tugu. Wonu na hye wo dross. Wonu na sira wa chiri nkun. Na obi a me na sifie be 5 wo kuma se abonte so meja me na ofifie o se mo kwa ukuro ma ba ahia wani me ni kwa 3 days per 3 days no wano so oni me bia toilet no kura o eti na chese mo kwa ba ahia na oba pa wa nya na makole ya nsesa no rubber bag mu da woroma da SompaFM. Na ina chese sa asem na omo ka omo boa oba akola ne se na utumi di sika be 600 million man to ho ya wo hia bia no wayi ama wo wan fa bi da enu no kura bi wo yes na chese nka oba ye no ye ma na chese nka onya akola abone akola ne die honest speaking first month no akola no wo impress me ete maami wo sakola na good o maami ne promo yenina ye sompa wa maami mi discover na to wa na ni kaso wa wie bi da in fact no nto akola no so akola ne dia me de kro no kwa to sane nya me betua meka o te dia me chance me ti ase pa papa na bi da wa maami o maami fo wa akoshini no a ono ano say akola na ja meli ya akola no biem o maami oba pay I auntie obaya e mi pa cho tie mi kakra auntie obaya mesra wo sadia wo kasa akola no na nka oye na ne maame ne ha adwini anya hwe sebi baby anyame ahira wakodrei obi hu kra wo betimi aye na doye enti untimi empata akola yi kakra kra wo de anyini maame ni sinchen the reason why is my bakola no ka me ma me shopping bread me ko Mrs. Koto spray $400 me no me the bread no
Me talk computer, me sako, me skoto, akoye shopping the brand. Me buy a mark cost choosing me yimano. Me sako boka 160 million. And I will ban a crown so nyadia one in a bed. What in the crown that? What would any crown that? I could not come in one friend of crown. I could not press over the minute I Oba say me so me de why me maame said you when yada ja on me kasa me srawo me maame America me kura me ba ho me ba be chia wo wo de ye hu de ye be ye na emra me nua be ma no ne wo kasa yi ni so enra no wo ka asem bi fa de chem so we de wada woro maka wo twe ho ne san kakra nka be boa me. The reason why me can't send me for the chem so anka me tien wo kakra and ka be sa the chem fi have no search wo. Ba wakasa na nkoyie wo se de chem so fo ma amunye papa ti a hono de nka wo twe san se wo twe san aka me pe what do you mean sorry me twe san mo ti anti oba ya me srawo wo baba yi wa na me so me ne wo kasa yi ye hwe kwampa ye de baba yi we be fa so na wo de sesei no listen to me sir listening please yenyi maami ni free wo de ma mefre ma me pa cho mefre wa chire maami ni yatwi nanim me de oba me show so a me nka se obi adikan ti ne de anya da ye nka because ye hemu a wo ba wa shopping abre no what laptop ama no what perfume ama no what be boni no ka 120 million after all ne ba no kura wo ba no so ne nai etika bibia ni anka be ka se wo so abone ho ka but yen hwa koda no ne tebia wo wom ne suku no abɔ no na ma yen hwe wai adaworo ma school bia on school bi eti okɔ interview na wanya no ana okacha me say ana me kacha me say wo akɔ abija na me say ne so obey oni mama ana na ama me nko school what the Americans ne ti ase pa me dofo obey na me metia ne ba school fees ma no ana anti obaya listen to me the America e mu mako 30 e be go fia o awa 30 enkwana bifu sardine any and packet father on the soup your ne ma wo yi mu ba de kwa de ma within 1 week what ya san I know 7 million with be what on what jana million with be anti obaya wo de me ha wo me pesa me ha wo fra djuma ba ho me na me wie show ya me repam no me said afro 101 na yedi nkomo why mate me dofo me da se pa oba pa nya me nka ho why mama ya bra asem we bebiem ye second story na etu sheda ye peja kra na ye sad si baby a ese ehu asem na emaiwa na abatan a wo hwe ye na ye hwe ya me ba fefe wa hu be ma pai Pacho Debbie. Show mammy and na come no kore. Man Pacho Debbie. What you two a virgin? Man Patron. Tina is a summer mammy case onion sending no kore. Man Pacho, you are Bema, or so you mean more plaza, me buy show a Juman. Sao sable soon. Patron. To no so hard, Jane Papa. What's open a more family hospital? Menyima me you go ni na atwa ma me tirim se na me ya hyewo nya na mo plaza oni mu da e wo ho no tu na me ne ma me e bo no wo ho no ma nye ma nti na dan fura ni mu plaza e fa me yenyina me jim hutu ma mo fa hospital we a virgin patron wo fa be mada patron me jim hutu enya mo fa hospital mama ya no ka se wo se wo ma wutumi kɔ na bosome ne waba he na ya na wokɔ no man patro em wanwa mene na na tifie hɔ a kɔpem so ɔkɔ ma me ne mfrɛ da o discover the man ebusuafo me ne maame na etua like benti me maame opamade na makɔboa no Yesu made ne pam me boa ne nti ni nua ba na ni nua ba ɔsoma de bia ni nua ba no beto sɛ mo maame wadwuma me ni ba bia na nua ba na ka kyerɛ me sɛ oya wuti onua ba me na sɛ akwa ne ahyɛ woni de bia me ba hɔ bia wɔ akola no wɔ ne maame hɔ na yɛ he na wokɔda a wo se wokɔda ha no wakɔda ha ɛhe na maame yakɔ sister mama o de metima akɔ a wudi nachi maame ɛhe na yɛ awokɔda no man patro baby am da ye fie hɔ ɛne me mam de kyerem so ye ntuma nkɔ fie a ne ya da maame adamfo hɔ no tini nua bande bi obeto sɛ me wɔ maame hɔ me ni ye nam no so na mo hu maame sɛ ni nua ba ma na sɛ me ya hyɛ wɔ ni mepie na me ebotutu na sister ma wo so wo boyfriend bi a wo ne no hɔ me ni be ma na te hɔ aha ti jesa wo obi a wo ne te hɔ patron no kra ka kyerɛ me sɛ
be man kra de obetimi aba fie ha enkoda bele fie na minim ne entia wasa for me sam say me ya mama ne bottle laptop brew emo to oye burade say my name yes my yeku na obeya na fe aboa na akanya na fe matiati gurodu na me be wini po ototo ne ma brew actually feel on the adaswa me ne ba ne ware me mpe life me need dress me hye me ni me hye me san ko fonta tia me hye bi me mo miti ma ne ngu na sinti ne ba de on ware me kan ne kuma anim no kan ma me sun sa de no pa ma me no na che so he life na say we tu low e ma ne ba no me san me hye me ni ne ba ne so percent enkofo no me hye ne kuma ani master obeka no kra ma me sun de no na bra no de picture be kire o pa try hu no maintenance na ayada no pa try wo de na nka wo pe no me baya Utie Ohini adaswa. Nti say dia na apese maame ne yema cause anwumre me frɛ no wo school no die nurse no wo beko na wo try kama wo betimi de akọ patron exam so kra na me try am de mo asi no eta ache am nya scholarship e wa approach le no patron na je so you be am twene so ye adwuma enye late kra sister ama maame enye late o kra en ha wo nkasa bebre oh sister say wasem na ama fo wa you hu frim ja maame ya ama me ne o maame no ja maame ya ama me ne maame no na ye nkasem no mu de mu ma ye 2 weeks na ye be hu asem we ne pomasibre aso wo busia me sanso e ma wakwa ba e de by emergency Ghana TV eso fitidi so bia tie video no mu nsempa ye ka se awofo ne bi wo ho mo support o mo mba na afi na magiedi odo oba na eko school nim se oba ni nimade pa odo oba na eko school esa eni blenti no wa ma oba na eko school ni bio abrochi e na odi esi weni so akoleyin so ni pay ya opeso owale no so owo ni 40s akwani wo just 20 years o kasa no kwa oti so kasa ne ba ni nimade pa na ko de ne ba na eko school ba esan se ni nue bi na be ka che ne se obi pese owale ne ba bement no ujitu mu e ma oba no se ne pictures e ma maame no e ma mu plani bibia ma maame ne fia brotie baaye e ma oba no kosum no mi ohokwa ne enye masem but masem ne se maame utimi hwe se oba enkoware obi owa abrotie. The person is even a deaf person. Nipa no ntiasem like ukasa onti it's a sign na obaba no ebe ye di a kire no. Osanso woni 40s eko. Oba no was just 20 years. Enye se oba no so onimade pa. Because of any blenti no, maame ne any ble one swinti no. No person ne ba na ye de. E wa wi obi o wa abuchi. Sisi ano unie wa makwa na ababo ni ase esan say stage ano owo ma ode na nka ode ko school na nna ebe boa ma wa ya makwa na ababo ni ase ade mami ya ye ikwa aya me ya papa aya me ya pa dinti na so yesa e che wa oba wa wuye mba wa makwa no one na the future say because of sell pesa akwa no kwa broche na onya baby papa si yen ka say ade na like or akwa no kwa broche na enyo eye ba kwan a o pesa akwa no efa so de kwa broche na enya kwan pa to the extent say utimi kosum be ma no ma mi say emende abroche na ahwere no the school konso ahwere no our phone. Sometimes you don't blame the kids. Obi wo hon ma ontie ni maami ase be ka se akwa emu ade. Ba de ya maami ayi. Na ka kwa no so ye na adwen se on like ni maami ka no on fa on bu ni maami on respect ni maami wo hon ma. Ke benye bia ka. Na ke no na ka me uni se eye because
wanka wan respect ne maame anase wen bu ne maame wen tie ne maame asem anka wen ni ayen koba oya na adwese anka ne maame kan na wabo egu a nka wen ni ayen koba but they be see we should always respect our parents and it na kwa no so ye na adwese o asem ane maame aka ne de obedi so pepe odi so no hwe bi e di na kwa kowie si ani school kwa ahwere no abroche nso a wanko scholarship no so a atonsu. Sometimes no ye maame no ye papa no ma na ye ma respect a ye wo mom no esote we akwa no kwa benu ne ho kwa so wo ye ne maame ni papa efim se na ye kan na kale papa ti ase pa de ankon so sa anyama we so emma no mi nim se eye ni blue se ye den mi nim emma no se ye wo problem kase pa ye dada ye kakra bi ane ye di ekire hwe akwa na baba say enkechi but na ko ma akwa ne hya asentema nanka bayista nka bebi a wedu no nanka nye ne se ote ha no ma o cheche ne nsemu e wa hase ya semu awfo no yesre muhwe ye mu ana mo be ya ma yen kola no yen be respect mo na say yen bu sometimes money ye bi wo ho no ma emfa kwa money ye bi so wo ho so efa kwa ti yesre awfo no mamundi like you should think about the kids feelings. You shouldn't only think about your feelings. We dey scan pe na ohia badwe who say akwa no ko wale sa be ma na neni beje anase neni nje ni mami aka into no su di so because I didn't wait this kwa na o ka chen mami so mpene wan hwa school ni mami fa no nko so why na do so me pene so ama asema me mami aka me di so pepepepe na akwa ko wie ni se ka wentie ni mami a anken ko ba ni san ko tie ni wotie ni nse no hwe di afa ko ba ebusia we did say wa fefutu efi ye nua be ya sem sometimes no ma meka bibi afa o conscience catch yourself fa o conscience catch yourself menfa na make how say aha egusai emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment and so eba comment section na ase edi ameje so an catch mami esi enesim ye besansu ehia ewa habio. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.